Tuğanlar, mınaki ekranınızlarda boz, özübüzdün jergilиктүү ала тоойlardan 6 baş satууга чыгып жатат. Биз менен болуп каналды колдоп көрүп туруңуздар. Мынакей мындай болгон жакын боз, биз маалыматты ээсинен толук алабыз. Биз менен болуп туруңуздар тугандар. Тугандар, ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, мал чарба көрөрмандары, саламатсыздарбы? 22 июнь 2026 жыл Бишкек шаары Ленинскийден 6 baş чыгып атат, байке. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, Кудай. Булар бооздор окшойт, Жакын. Бооздор булар. Мына жакын бооздор экен. Азыр бир чекеде маалымат алабыз. Сааны деле бар бирөө, Бирөө саан да бар. Бирөө саан бар экен, тугандар, көрүңүздөр. Видеого лайк басканды унутпаңыздар. Мына ушул жактан баштадык, байке. Могу ушул чекеден баралы. Могу канча ай бооз ушулуй? Булар баарысы чукул бооз. Бардык, Bir жума, 2 жуманын ичинде туйт баарысы. Буйруса. Уза жерин сала башташты мына. Мынакей. Азыр көрөбүз. Жанынан көрсөтүп берип турам сиздерге. Бул канчанчысын туйт эми булуй? Бул 4-сүн туйт. 4-сүн туйт, Мынакей. Желиндерин караңыздар. Канча ай бооз ушунуз? 8,5 ай бооз. Жакын экен да, 8,5 ай бооз. 8,5 мына. Жерин козгоп, жерин сала баштады. Бул аябай мына үрптөрү чоң мына. Жер 4 жерин таза иштейт. İşteydi. Boyu 1,35-33 ушундай. Boyu. Baasıçı? Baası 180 bin son. Mınaki. 180 bin son. Biraz kemi bolot. Dastavkalarda uyuşturup veririz, buyurursa. Dastavkanı uyuşturup veririz. Aspartı bir 2 cumanın içinde tuyut. Buyurursa, 2 cumanın içinde tuyut eken. Ürktörün karanızlar, soskaların birde eken. Anan keyin bul, Anan keyin bul, Alatoğu uyuşturup. Bul Alatoğu. Bul kançançın tuyut buyurursa? Bulda 4-sünü tuyut. Bulda 4 tuyut eken, mınaki. Zapaskaların karanızlar. Görünüp durat, mınaki. Zapasları. Öte jakşı. Bulda çukul boğaz, Bulda çukul boğaz. Bulda bir 2 cumanın içinde. 1-2 cumanın içinde tuyut mına. 4-sün. Boyu 1,35 bunun. Boyu 1,35. Evet, taza jakşı. Karanızda joğuşu eken, Coş uy. Bağasını aytın sen. Bağısı 200 bin son. Kemi vardı. 200 bin son. Kemi bolot söz türde sozalaşı yolu. Mınaki ikinci nomer, üçüncü nomer üstteki uy. Toz Alatoğu. Bulda Alatoğu kendi. Bulda uza mına. Ha. Bu güzel konkretini derin sana başladı. Kelinlerin aylandır артынан көрсөтөй. Мынакей толтуруп коюп турабы уже. Bu güzel толтура başladı. Канчанчысын туйт эми ушул? Bulda 4-sün tuyut. Булда 4-сүн туйт экен, мындай болгон. Уйлар. Jelindер аябай запастары мощный мына. Мынакей караңыздар. Мишок. Çalıp. Sütlü uy. Байкеге чалыңыздар, номерин коюп коебуз. Канча литр берет эми ушул тууганда? Құдай бұйырса 20 берет қой дейм. 20 литр берет, суткасына 10-10дан мынакей үрптөрүн караңыздар. Соскалар. Чоң бұл. Мына чоң бооз экен да. Құрса чоң да. Мынакей. Ал жактан көрсөтөйүн, караңыздар. Баасын айтыңыз. Бағасы 200 000 сом. Мунун баасы 200 000 сом экен мынакей. Чалып бар. кеми болот, соодалашып алсаңыздар болот мынакей. Андан кийин бул. Андан кейін бұл норвежский свиц. Бул Бойлуу экен. Норвежский свиц. Норвежский свиц дейт. Ал жактан көрсөтөйүнчү. 25 литрдің өдесінде sütü var. 25 литр сүттүн өйдөсү дейт мына туугандар. Караңыздар. Мына сүт каналдарын тамырларын көрүңүз. Үчүнчүсүн туйт, Мынакей. Boyu 1,40. Boyu 1,43. Mınaki mındayla göstereyinçi. Aldıraktan dostlar. Bağısıçı. Bağısı 300 000 som kemi var. Kemi bolot 300 000 som. Kançançısın tuyut? Üçüncüsünü. Bul üçüncüsünü tuyut. Jaş gene. Açığızçı. Yüzü yok eken de. Yüzü yok buna. Mınaki dişi. Oldu. Çisti Norvežski svits bu. Norvežski svits deyit mınaki. Jelinderi taza, 4 jerin taza işleyt buna. Taza, Joş. Bular bir yerde turgan emes. Cahitqa jüret, Buna. Jerinlerin görürsün. Mına karаңыздар. Boşlu jerinleri. 300 000 dediniz mi? 300 000 som. 300 000 som mınaki. Kemi bolot. Dastavkaları bolot. Dastavkaları bolot. Andan keyin bul Alatoğu. Bu Alatoğu yus. Bam. Jelin salot atujı. Jelin salıp koydu buna. Bir cumada tuyut. Bir cumanın Buyurursa. tuyut. Boyu 1,42 bunun. Bunun. Boyu Bunda 1,42. üçüncüsünü tuyut. Üçüncü tuyut eken tuğanda karаңыздар. Üçüncü tuyut. Mınaki. Jelinderi taza işleyt. Kaç litre verir? Aralıkların karаңыз. 25 litrin üstünde süt verir. 25 litrin üstünde. Aralıklarda alırsa eken. Aralıkları aябай çoң. Ürktörü de çoң. Sağanı da aябай ödörünü. Buttарын karаңыздар, tuyaqtарын karаңыздар. Öte jakşı. Жақсы. Бағасычы?
Bağısı 300 bin som. Bağısı 300 ming som mınaki. Çalыңыздар. Доставкалардан масележе уюштуруп берет байке. 300 ming som. Kimde kim algan bolsa buyurup nasip kılsın demekçiyiz. Düngüne delе сүйлөшө бересизби? Düngüne de süreşöre. Сүйлөшө жол болот да? Ova. Анан кийин бул уй. Ondan keyin bu çorna pöstrü uyuz. Çoğu Boyu uyu. 1.55. Boyu 1.55 deyt мына. Üçüncüsünü tuyt bu 8. may günü bunu. İskustründe simentalga asmine kılganбыз. Симентал. Ova. Mana. Молочный simentalga. Молочный Вот. симентал Hazır. коюлуп тур да. 25-30'ga çeyin sütü var hazır. Азыр учурда, He, hazır buçuk. bir суткада берет. Bir sutkada biri. Мынакей аппарат менен да сайт байке. Аппарат Кол менен менен да сайыз. сайт. Mına kol menен de sayız jelinlerimni taza işteyt. Ana. Төтөнөн тең чыгат экен, э? Kötüğünün teң vız çıgat. Чыгат экен. Мына. Сүт каналдарын караңыздар. Үрүптөрү деле соскалар бирдей экен, тең. Soskalar birden. Boylu. Aralıkları birden. Караңыздар. Баасын айтың, баасын. Bazı 320 bin son. Бул уйдун баасы 320 миң сом. Баягы сандан сапатка өтөм. Сүт багытында уйлардан алам дегендер болсо, караңыздар. Бул канчанчысын тууганы? Üçüncüsünü tuytular bir. Буйруса, үчүнчүсүнө боос болуптур да. Мынакей, достор, туугандар, келип көрүп алам дегендер болсо дагы сүйлөшүп, чалып, байке менен соодалашып алсаңыздар болот. Анда соодаңызга береке берсин. Кимде ким алган болсо, буйруп насип кылсын демекчибизби? Бойлуу экен бул. Норвежский менен швиц дедиңиз беле? Norveçki svitsal. Норвежский швиц мына пародай. Мына өзүбүздүн ала тоолор, тоо ташка жүрө тургандар. Чалыңыздар Бишкекте адрес боюнча туугандар. Келип алам дегендерге мына. Алды жактарынан да көрүңүздөр, алды жагынан да көрсөтүп берели туугандар. Мынакей. Келишкен ала тоолор өзүбүздүн жергиликтүү. Бул Норвежский менен швиц экен. Ана достор. Мына ала тоо мурунку уйлардан экен да булар. Мындайлар да азайып баратат туугандар. Чалыңыздар анда эмесе байкеге. Алам дегендер чалып айланышсаңыздар, доставкаларды маселе жок. Уюштуруп берет. Бишкектен чыгып жатат.